Jomoko 10 oresi kawuono e bur mula mane osienyore Shinyalu e kaunti ma Kakamega odhiambo manyoro ka chenro mar reso jomoko 2 to pod dhi mbele. Jodak ma Shinyalu okwayo sirikal mamalo kaachiel kod mar kaunti mondo okony rowere e yudo tije makare kendo chiw lep geng'ruok ne oganda matiyo e bur mula mondo okony e ritogi kendo konyo resogi ngimagi e kinde ma masira machal kamaendi otimore. Gavana ma Kakamega Fernandes Baraza to korka kore okwayo jopiny mondo obed kod horuok ka osingo chiwo sir ne jogo duto moyudo midhiero. Wa provide PPEs wakati ambapo jambo la muhimu kama ile la gold mining liko mahali, inafaa wakuje wapeane safety na PPEs. Hiyo itasaidia vijana wetu katika kuweza kujiokoa kwa sehemu zingine. Alafu wapewe training. Sio tu kijana ametoka kule anaingia kwa shimo hajapewa training, apewe training vile ambavyo anaweza kutembea underground. Hatuoni support ya national government sahi. Hatuoni support ya county government sahi. Kitu yenye tunaona tu ni kupitisha hapa ambulance. Ambulance is after the fact. What we need here is the fire brigade. Iwe imeangusha hiyo mashini yao mpaka chini. It has the capacity to go far deep. It pull people out. Tutafanya juu chini ili tuhakikisha umetolewa hapo, na mpaka saa hizi tumepatiana mifuko ili waweze kufanya safety hapo chini. Lakini kitu ya maana ni kwenda kuombea, kwa sababu up to now hatujapata ripoti ya kwamba wamefariki. Tuko na imani ya kwamba bado wako hai.